Ndagusuje cyane no kurikirana Obitime News umunsi kuwundi. Kayonza umwana w'imyaka 14 asanzwe amanitse mu giti hasigara urujo n'agahinda muryango we kabisa. Mu karere ka Kayonza haravugwa inkuru yababaje benshi aho umwana w'umuhungu w'imyaka 14 wigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza yasanzwe yapfuye amanitse mugozi mu giti cy'avoka kiri mu rugo rwose mu gikari wabo. Ibi byabaye kwa kabiri tariki 20/2026 ikaba byarabereye rwose murenge wa Nyamirama. Amakuru atangwa n'inzego zibanze avuga yuko uyu mwana yari yagiye ku ishuri mu gitondo ariko ngakaza kuza gutaha amasomo atarangiye. Ababyeyi rero ngo bamaje impamvu agarutse kare abasubiza ko bamutumye amafaranga yo kurya ku ishuri. Bamwemereye yuko azasubirana yejo ari nabwo yasabwa gukora imirimo mito yo mu rugo. Nyuma y'igihe gito rero se wabagiye mu mirimo yo hanze agarutse asanga umwana amanitse mu giti cyo mu gikari ahita atabazanye na byihuse ariko basanga rwose yamaje kwitaba Imana. Ibi byase biteza agahinda n'icura burindi mu muryango ndetse no mu baturanyi. Ubuyobozi bw'umurenge bwahise butabaza inzego z'umutekano ziri muri ibu kugira ngo akorwe iperereza hamenyekane icyateye uru rupfu. Nubwo bikekwa yuko uyu mwana yiyahuye, iperereza racyakomeje kugira ngo hamenyekane ukuri nyako. Uyu mwana ngo yari asanzwe abana na mukase nyuma yuko nyina umubyara ashatse undi mugabo rwose. Abaturage bavuga yuko n'amakimbirane yarazwe yarafitanye nabo babanaga ari nabyo byatumye rwose urupfu rutungurana cyane. Ubuyobozi kandi burasaba ababyeyi n'abarezi kujya begera abana babo bakaganira nabo bakumva ibibaremereye ku mitima. Bugaragaza ko kandi abana bashobora guhura n'agahinda cyangwa se ibintu bidashobora kugaragara bikaba ngombwa ko baganirizwa kare kugira ngo rwose birinde kuba bafata imyanzuro mibi mu buzima. Umurambo w'umwana ukajyanwa ku bitaro bya Rwinkwavu gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa, mu gihe umuryango n'abaturage bakomeje gusaba ko kuri kose kwa kino gikorwa ndetse n'urupfu rw'uyu mwana rwose byamenyekana akamenya mu by'ukuri ikintu cyatumye uyu mwana rwose yiyahura. Ngaye ngo kuro bino bintu bikaba byabereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza. Bagenze mu by'ukuri inkuru irababaje nubwo ataramenyekana icyatumye umwana yiyahura pe. Nakundi rero no kwihanganisha umuryango w'uyu mwana tugira dutirese in peace rwose nawe aruwukire mu mahoro. Murasubscribe nimba mugize kuri isheni yenda cyari Obi nangini Obitime News. Obitime News.